Inaiingarod ni manong ko jay hito. Ket gaputa na bayagan nga rod nga awan ti upload ko ket katuan ta kami man paingarod nga pa nagpalengke. Kaduak ditoy ni manong ko kinikambal. Ditoy kami nagarod nagpalengke tali papati karoba may barangay. No taga Santiago ka ay wen ket amom nga rod no ayan na atoy. Gimatang kami lang nga rod iti karne iti baka tagluto kami iti ginujoitan. Hindi man amon no nya ti ginujoitan non pinapaitan kunak manlatan. Ket nagala kami paingarod iti nayon na nga hito. Oh, adda ti amom nga hito. Hito kunak ata day talamang lulubag ti biag mo ti obrana. Ket idi nga rod makaawid kami intay di bangkag tadje tayo nga agluton ko na ni manong ko. Ket imo na nga rod sunan ang nagmotor sa akong to sinaronota magnaakman pay ditoy Golden Gate Bridge ken ditoy Amazon River. Takakay siguro apew awagag ate nga Golden Gate Bridge ket madimot nga kulay gold no di kat aglat-lati mo. Awan lang trip ko lang. O diba kita nyo adamon tigom ko nga supo to. Kada gitoy nga rod akani tuket nila kay Kuti agbidbidyo kanyak. O kita nyo mo tus laman di kami nga gap-apa. Hem kinunak na rod kanya na agori ka ta subyanak pay tay cellphone ko. Subyanak nga rod agpatukarak man pay. Apo pinpindot music. Ale, ustunan ta nakadano na kon ditoy sagpaton. Pirmi pay tiragsak da kambal ang nakakita kanya. Kaya naabutak met karod di manong ko agiw iwa itilaya bawang kinlasuna. Kaya di kay kad ko mga mumakin ipag ko nga kumanay kay lati obrana. Charot lang, nagagadday ta ni ipag ko. Nagpadigos pay ti baboy, ti pusa, aginnaw, agboras, kaya naglamon pay ti obrana. Kaya no makita yung arod daytoy balag nga awan ti kargana ay kituen mulaan da ka naman day ta ti tabungaw ka batitikin parya. Pirmi met karod ang maragragsakan lata dagiti anak ko makikita kay dagiti manok nga tumanuktok. Tumanuktok ko nak ata ultimo dragon fruit ken kinursing nga gurong da tao ketuktukan da. Ne, dapay gayam tirabong dito ay anak, sisida kay mula tirabong no made. Uno dayto ila kawitan ni tatang ti kayatyo nga sidao. Pekelem ni Stone baka ma-discover ah. When sa nga roda ni manong ko dito pressure cooker tay ginujuitan tay supay pakalukluk ningan na. Kinaimas talaga no all natural tayo lang so nga gala tay pay iti uggot iti salamagi. Kaday tuyan nga rod nga kanito ket nagarunan ni manong ko agtuno kami iti hito. Subyanak nga rod man tay damag kon ana dabat am among nga hito. Oy joke lang baka isundulati pagapapaan niyo. Basta kasi kami nga agdalos iti hito talaga nga kaskasan mi amin nga bakrang na tapno maikat amin nga kulapot na. Rumbing lang nga rod nga ikatan tayo ti kulapot na tay so dagita ti pagapuanan iti lang sina. Isa ron umimat nga rod nga ikatan tayo ti singil asang ken bagis na. Kitay kun kunak nga rod awanon inay inimanong ko tay hito. Nakaay ina nga rod rumuaron tay ulo ti ubing. Hoy joke lang ata nga rod kano tay bugi islas embutido na. Ikan mi nga rod iti garagarat na kapnon maluto kano nga nalaing di unod na. Pakalinlinayan nakit impisok mi nga rodin daytoy sili nga awan tigasang nasa kami nagnayon iti diguna. Malokak met nga rod kin manong ko tay panamot amin nga riknanan nga agipakbo ditoy galon nga pagalan na iti danon nga pagdiguna. Ket pati sa tay supot ket na nga isagpawen anayon na. Ket pakalutluton nga rod tay sili ken ugot iti salamagi na ket inhadaw mi med daytoy hito. Impitan nya met nga rod ti pinamay-anda manananggal samot nga hiton tinobrada. Ket dayta ni manong kon apan naman tuludan da tatay kin nanay kot si dada. Ket idi agsublisuna ay na ket aday iti bitbit na. Ana nga tamot dagiti hisako ko na. Ket daytoy nga rod iti taraon mi tattati nuno nga hito ket pinapaitan nga baka. Ket thank you Lord ko nami para kadagitoy amin asidami. Ket nga rod daytoy nagatang ni manong ko nga karne iti baka tahan nga nataba. Sapay nagimas daytoy partner na nga Coca-Cola. Oh lang nga rod don mangmangandan mga anak mo ton mangan tayo aminon. Bayon.